Mišarskog društva industrije mašina i komponenata 14. oktobar iz Kruševca u artiljerijske jedinice Vojske Jugoslavije krenula efikasna artiljerijska oruđa višestruko modernizovana. U hale kruševačkih metalaca ušla su vozila sa vučnim višecevnim bacačima raketa, uglavnom poznatim kao VBR, Plamen ili M63. Poznavaoci ovog oruđa poredili su ga sa nemačkim Larsom 1 i 2 ili američkim M91, naravno uvažavajući razlike u kalibru, dometu, brzini ispaljivanja i broju ispaljenih raketa u određenoj jedinici vremena. Efikasna artiljerijska oruđa moraju da imaju mogućnost iznenadnih vatrenih udara po površinskim i grupnim ciljevima, optimalan učinak na ciljeve velikih dimenzija i visoku pokretljivost. Zbog toga su česte modernizacije i poboljšanja tih oruđa u svim armijama sveta. U halama kruševačkih metalaca naš Plamen postao je mobilniji, neuhvatljiv, na vozilu, sa mogućnostima bržeg lansiranja raketa, sa povećanim dometom, mogućnostima daljinskog okidanja, sa upravljačkom kutijom u vozilu i pojačanim agregatom, sa hidrauličkom blokadom prednjih gibnjeva, brzohodnim i sporohodnim nivelisanjem, odgovarajućom nišanskom spravom, čak i konstrukcijom za pokrivku sredstva. Zahtevi u vezi pokretljivosti, smanjenju potrebnog vremena za pripremu i brzo napuštanje vatrenog položaja posle otvaranja vatre ispoštovani su izvršenom ovom modifikacijom i modernizacijom. Ostalom modernizacijom koja ga je učinila još efikasnijim i ekonomičnijim, i to kao proizvod domaćeg znanja, iskustva i proizvodne sposobnosti. Modernizacija se obavlja brzo. Kontrola od ulaska materijala, komponenti, delova, sklopova i sistema, proizvodnih postupaka i operacija do poligonskog i ostalih ispitivanja po strogim kriterijumima i standardima je stalno. Artiljerci Vojske Jugoslavije imaju razlog da budu zadovoljni realizovanom modernizacijom, a domaći proizvođači činjenicom da i ovim proizvodom zadržavaju svetski priznati status, vodeći u svetu modernizacije. Posebno što su to učinili u proteklom teškom vremenu.